Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanya tinagsalitaan nyo kinikagawad ko anang, takas lapiktado kayo anday. Nabayag kami nga agkukumari kadamari ko anang kan marituyang. Ang adamatan agbalbalin a plastic. Ha? Plastic? Ay, dua ti maawatak no kunada plastic antay. Anya nga takadagi jay ti kayat yu asaway. Nasaya at no si sasango. Ang no itilikod, madigayam ti ibagbagana. Nabayagan na mapaspasamak day ta antay. Apay nga tamat nga adda kakasta at tao. Kaduan, kat ambisyon, kan apal ti makagapaw antay. Makapasakit itirik na. Impagarup ko anasayaat. Ang gayam, traidor. Kasta ti masapol aliklikan antay. Titawa traidor kan plastic. Gumatangak man iti sabon taaglabaak barikwanang. Barita ka di sabon, wano powder. Na, mangin insultukan samit maray. Amom nga awan washing machine ka. Damagam ki dan no powder ti gatanga. Day, apayan maray. Mabalin mo't lata paglaba ti powder nga oray awan washing machine. Day tabarita ti gatangag. Di kan mangisuraw. Saan ka nga isursuraw? Dinamag ko laeng, nuan niya ti gatangag. Ay, iyag mong tigat gatangag tamapanakaw. Kastan sakit ti baa. Manakibiyang. Maray, naliday ka mat abigbigat. Huwag, Maray. Payakas dyan ni Mari tuyang. Sabali matan ti pagawatan ano ada maibagakan kwa na. Ay, day tangarun mat ti saan ko amaawatan kan kwa na. Ada ka di mat madi nga inaramid na kan ka, Maray. Indanon da kanyak. Aga po kano ta asawa nak ti kapitan kat agpalastugak matan. Adda aya impalpalastug ko. Awan mati amok, Maray. Kaslaitay. Dinamag ko, no anya sabon, tikatangan na. No powder, wano barita. Anya tinaramid na. Ay, imbaga na mo tan nga insultuak ka na. Taawan washing machine na. Ay, tasaan mo't akas ti intention mo, Maray. Anya day tayo tsuram. Naunog ti pampanunutam Nakapanimid ka rin tatawa. Kasano nga ta maartapak dagiti kukumaray? Anya, asino ako kumaray, tidak nakamatay. Asino pa'y ngay, no saan adagijay ako kumaray, da maribanang kan marikwanang. Ni maribanang asawa ti kapitan, ni marikwanang kagawad. Idinto ta siya, agbangbang kagaklang. Ha? Kay, kasano nga ron ti panangartap mo kadakwada ngay? Day tangarog ti pakariribukak. Kayat ko ang makita ida nga agrigat akas kanya. Kay, kasanaw? Apay no padasam mo't alabanan ni kagawad kwanan. Tapadasag mo't alabanan ni parinteng. Na, winsang agpaisaw. Hahahay, padasan taman ngagpaiso alabanan ida. Ay nakadanon kadikan katagwarwaras adamag. Anya kadiday tangagwarwaras adamag, kapitan. Labanan nakakanon ni Marituyang. Kat labanan naktumot ni Paribadong. Anya, aramidan dati kasta. Ala padasan datasan mo tama iparate. Mas daawak man. No si sasango da. Nasayaan da. Gimno nakatalikod da. Adagayam sa bali apanggap da. Un nga rod. Ngam saan damot asigod akas jay. No kimidag ti apal iti kaunggan ti tao. Uray anya apamuspusan kat aramiden da. Uray makapasakit. Panagkunam nga ta. Adamot mayat ka ni Marituyang no labanan na, kapitan. Ado ti amom adi nakabailan kagawad.
Isu adi ka agdanag. Papanamon, kunak man no mapantay di bangkag. Inak pa'y basit makimarites iti karuba. Makigayumak kadakwada. Tapno adamot makuna akadwata. Ay wala, tapno saan lang ni parinteng kan marikwanang ti adakadwana. Itapay lang makigayum ta kadagiti tattao. Tapno adamot mayat kadata. Mayat dahi taan na panunot mo, tuyang. Barang mapadasan tamay, ti agtugaw, iya barangay hall. Ay katwan na. Saan lang adagi jay tikas lakin kukway jay barangay hall. Siyak tumutayin, ti Kapitan Badong. Siyak tumut ni kagawad tuyang. Damot kan mga awag kini Tata Badong iti Kapitan Badong angkal. Uray awagan da iti kapitan tapi ki a kapitan mit. Siyak pa'y lati kapitan. Unmat kit di angkal. Kapitan lang itinagan. Ngam di nakabaalan ti trabaho ti Kapitan. Kapitan iti tagtagainap ah. Anya nga ta tinapampanunot dagi nga agasawa. Agraramandamit unay ay. Kay saan ada kes no kabailan da. Kasano nga aramiden dati pagrebengan da. Kitagpadadaasaan ang makaaw-awat. Kunadan samot analaka ti trabaho ti opisyal ang kail. Ipagpakita da nga ignorante da launay. Kumusta nga, tinapanam? Ado ka din, tinaguyogoy mo ang makikadwa ka data? Adamot na pusipus ko ti ulo na. Ngam ad-adumot jay ado ti saludsud da asaan ko ang masungbatan. Diyak amuno anya jay damdamagan da. Anya nga, dahi ta damdamagin da ako na. May papanmat itilintag. Diyak amaw. Iso nga imbaga ka diyak amaw. Kasanungay nga ro daytan. No saan mo asinungbatan? Akit may nga isyo daytan na. Malipatan dan tumula day jay. Mapan kun tumanen idagay yumun. Kit kasanungay taramidam, amanggayam kadakwada. Ay kit, agarami dak iti istorya ama kadadaol kadamari kwanang ken kapitan. Iwarwaras ka no ni Nana Tuyang nga da relasyon nyo kinikagawad kwa ng angkal. Ay mapunuanak to lang makita na ita atuyang. Ikan yung amin itiliksyon Maruwam nga gararami diti palso adamag. Kay imbaglakit di ata adalata saan amamatikin kwa na. Saan nga umnoter aramidan na angkal? Ay makumikumak tumag ngamin iti seminar iji ilay. Ang numalpas ay makita na. Ibaga magsango kayo iti barangay haulang kail. Ay wina. Iparuwar ko kan kwa na ti ebidensya na. Day, si kamot ti masabat ko marituyang. Nagapom ka, day. Di talaang bait maray. Day, napangkamanan na ki Marites? Ay kwa. Napanalaang nakiin ni istorya maray. Kandi mawatak man iti masitas da. Makita am da ito igam ko masitas. Wan. Makitak ang kaslasan mo't apod no amasetas ti panagkitak. Kasla plastik mo't amasetas. Plastik? Adaya mo't plastik nga daramot na. Adama ramo na da ito igam ka. Uray day taramot na kat plastik ti panagkitak. Ditakan. Na, apay nga imbaga na plastik. Nakadkadlaw mo't apud-pud no amasitas da ito igam ka. Nakitak mo't ni Marituyang anaggapo di taamyanan. Iti ayan dagiti naguumong ababakat nga agkikinutaw. Napanman nga tan nagiwaras iti palso adapag. Ay, day tamot ti atap ko, maray. Imbagak paikit din a plastik at awit na amasetas. Nga uray nakitak apud numot amasetas. Numasirib ti tao, maawatan na timbaga maplastik. Ay, kaslang arod din na naawatan. Nakurang sa itipan nakaawat. Day tate ko na da atumpaw na aglangoy. Ta plastik, saan a tao? Ay,
Birngasan taman kit di iti plastic jay kumarita. Ay, talaga plastic day jay ako marita. No ada kayat na, nasayaat. Ngam no awan kayat na, sumana o itiliklikod-an. Si kakaditi nangiwaras iti istorya nga da kinurakot ni Inteng a pundo ti barangay. Una, tapno madadaol ni Kapitan, kat si kanto ti sumublat kan kuana. Am kaglay, no dumanon da kita kini Inteng. Ibagak ngawan imbagbagak. Imbagak pa'y kit di nga agkadwada kinibaak ako nang. Namati mo lang ata, dagiti nang ibagaan. Siguro kastagayam, kunadamay. Hinay. Maayatan na dumag iti bagbagak. Nagmayat nga tanti agyan, iji barangay hall. Agsik kawilak tumit ijay. Oray syakmet. Ay, kagawad ko na dan tumot kanya. Saan lang adayjay abaak ti maawagan iti kagawad. Wah! Nagalas ka ti agwarwara sa damagayin kagawad. Anya ka di maninday ta adama, kwarog. Kaduha kayo kano kini ang kalinteng anang kurako ti pundo ti barangay. Asino ka no tinaggapuan day ta adamag? Di kano na natuyang. Masapul nga agsardeng day ta amari tuyang iti kastang aramid na. Ibagak da ito'y kinangkal, tapno aksyonan na. Ay wan, idanon mo. Tagsasango kami iti barangay hall. Ha! Makita day ta a plastic amari tuyang. Multahin nyo pa'y kumaa. Ay wan, ha! Kasta ti aramida! Kaibaga ka ni Maritoy ang tagparang iji barangay hall no malam. Pati dagiti nang ibagbagan na iti palso adamag ang kaya. Ay, paayabam amin. Panagnakan dati insasaon ni Marituyang. Sige, mapana ko ng kail. Ang mga nuuray ni tata ba dong kat umaymay? Ay, no kaya't nandi umaybait. May samit na jay plastic. Day tatay ko na da nga, I love you. Wadda kayat da. Wan, Ang no awan, ipahayat da ka. ay, no saan ladakas? Payatak met no badakak tibuk-bukot da. Nay, apay nga aprusam dagita masitas ka, kwarog. Nagpipintas da, san ka day? Kinitak lang, nupod no amasita, suno plastic. Na, kasano ko maaplastik nakamasitira? Danto pa'y tawa, plastic na na. No nakasangaw, mayat, hanggang no timmalikaw, ay, nagalasan ti bagbagana. Na, anya dagita plastik asasawa mo, chika kwaraw. Aw, apay nga imay ka. Umay ka kano iji barangay haulinton malam. At pagsasaritahan nyo kada angkail. Pagsasaritaan, may papanitay. Mamuan yung tao. Basta umay kayong tao. Anya ti mayan ni Kwaraw, isumad ipimanaw. Mapanta ka no ijay barangay hall inton malam. Apay ka naw, ada ka di pagsayatan nga itid da. Di na magkungarod no apay. Kat kuna namot adi na ka no amaw. Adda ka no pagsaritaan mikin ni Kapitan. Mabalin ka di nga umayak may, tapno maamuak no niya dayjay. Ay ka mabaling ka numot. Umay kanto at tapno adda ka duwak. Maring ada pagsayatan, kahit duwata ang mairanaw. Masapat ang arud amapan, tapno umunata ang maikan no adda pagsayaatan ako na. Umay mutla ka di dagiti doa plastic, kwarog. Uwan ko namit ni nanatuyang kagawad. Nakasaritak dagiti nang ibagaan na iti saan apudno nga imbagbagana. Kaya't da ka di mo tagsaksay iti imbagbaga ni nanatuyang. Wan, imbaglakit din, tadamot napudno at at tao. Isudat yung mangibaga, iti imbagbaga ni Marituyang. Ipagarup siguro ni nanatuyang awan ti mangidanon iti insalsalawasaw na. Ang mga numasdaaw inton makita na ida nga umaymat iti barangay hall. Ay, sigurado da ita. Di na ninamnama nga idanon da dagiti imbagbaga na. Ha, pagmadyan ti salawasaw no maminsan. Isarsarak na ti bagbagina.
Itatanda tayo dito barangay hall, Marituyang. Kaya't kung nga irwar mo ti pamanagnig mo, nga ada relasyon mi kini kagawad kwanang. Kayan ada kinurakot mi apundo ti barangay. Ay, kwa. Adayamot imbagbagak nga da relasyon nyo kini Marikwanang ken kurakot ka, kapitan. Ay natapaglibakan na pala tinalpas na nga inwarwaras asao. Ano ti makapanagnag? Adada amin ditaw. Punto nga imbagana. Wan, kapitan, na kami di makasaksi ini imbagbagana. Aglibak ka pala ang maray. Uray siyak, inramraman mo a pinagbalay na dakas. Ay, awanan ka itibain Marituyang. Agbulta ka, tapno di ka agruam, plastik ka tao. Ay, kwa maray. Awan mo't Ay, saan ang mabalain? Agmulta ka ditoy, wano yulik ti darom iji kurte. Haha, marwam ka namang dadadaal iti reputasyon ti padam at taaw. Ay, saan mo't amaray? Pangasim ka di at saan mo nga yuli jay kurtay. Ay, diya kaya ti may balawd pangasim amaray. Pakawanan dak ko ma. Sahana na maulay tay. Ay na to yang. No agambisyon ka. Saan ka amang pardaya iti padam at tao? Ala sigay! Didan tinagibusan ti sapalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting tayo. Ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Asinaw ti kasarsaritam itay, anya tinagsaritaan niya. Ni man Berta, agpagapas ka naw. Ngam paraupan namanan, jay talon na. Kalpasan na magapas ti pagay da. Dukas ta, ag second crop da. Uwing ka naw. Imbaga ka kontrataan mi nga radwain. Kinraupan, jay magapasan. Asino nga iti kadwam? Ay, mangbiro ka ati kadwak. Awan mo ngamin ni Kwarog, tamay sa kumakadwam eh. Wuna nabayagan asagsagaan ni Kapitan asumangpag. Ngam di mo la sumangputan. Napnapanan na ya. Ang mga ano ng asawa, yun na pananan ah. Imposible ang mga asawa adi na ibagakin ni Kapitan. Anya nga iti pangasawa na. Ay papanamparay. Inakman mangbiro iti kadwak amang kontrata iti paraupan ni Berta, paray. Day. Ay, pagmayatan na no, at dadanom ti talon. Ta mabalin lata mo ti agsikan krap. Uwing nga rod. Awan to mga min ni Kwarog. Di pa'y nakasangpit aya, paray. Ta dakadwak ko ma. Ay, huwag nga ron. Nakalipat sa mutin na jay aka anak. Ta ayaw nang umuway. At daka di kinagura na kingka, di pimanaw, paray. Na, awamit. Nagpakadamit. Kahit imbagak asaan nga agbaybayag. Kahit kunana. Uwin, kunana. Kung naklaki, di no da nagpasugnudan na. Iso adi sumangsang pay. Imbag ka ni Badong mautadanda ni nagbalin a kontraktor maray. Gaputad da kontrataan da araupan, kontrakturan. Ay kanya pa ngay. Kat isungar tinang kontrata. Ay, kasla kumamot akadagiti kontraktor a big time. No asino pa'y dagiti babak nang ken makuna adi adal. Isuda pa'y matibang lukaw kadagiti nakurang ti amuna. Ngarud nagado ti Pilipino ang nakakaasay. Isuda, nagbaba ng dalang arudan. At dapay mansyon da, kas kada agkakangina alugan. Adaw ti umapal kadakwa da tababak nang da. Gam isuday jay titubang tapno makita da ni Apo Diyos.
Saan akayat ni Apo Diyos dayjay nga aramid da? Sa bagay, ay asida pa'y numadanon ti panawag. Ni, da kayo mati masabat ko, nana. Nakabirok ka di matlang ni Tata Badong iti kadwa na amang kontrata iti talon mi? Wen ka no basang, apaman amal pastigapas, rugyandan nga aradwan. May saak mo't nga agsik ka. Nasayat nga rod, nana. Nalawa dayjay atalon. Inton malpas dayjay, isarunok nga ipakontrata madan bangir atalon. Wen, tauray da kamin tumanan ti mang kontrata basang. No lakit di tag kinawatan tayo iti presyo, ken mayat ti trabaho, akit wenlat tanana. Pulido ti trabaho may basang. Ay, katawan parikot ano kas tanana. Basta magustuak ti gapuanan niyo, ayos la tamat kanya. Rugyan nyo ka din ti agarado ijay kinontratam ba daw? Wala, tapno malpas na dagaws. Kit isa ron ti daduma pa nga pakontrata. Ado ti agpatrabaho ita. Lalaingan tayo, tapno ado ti agpakontrata kada tayo. Nasiri ba? Iso nga do ti agpakontrata, tuyang. Sana sirib ti kasapulan, no di kat gagat ken anos abuyugan iti kinapartak ngagtrabaho, ta kontrata ka nga raw. Saan lang nga kinapartak? Masapol ti sirib. Na, anya ti kayat mo asawain. Ay, kat makitam to eh. Ngam ka na gito'y apanawain. Masapol nga ramatan ti utay. Ay, di ka maawatan. Ngam no anyaman ti adda di ta panunot mo. Jay kumasaan ka amang sao. Tanda nimin ni Rugyan, ti agrap, ijay kontratak paray. Ay, adungag pa iso tagpakontrata ita. Ta panaggagapas ken panagaaradaw. Kadagiti masiken krap atal talon. No siyak to amin ti bang kontrata kada kita. Siguradaw nga adun to ti kwarta paray. Ay, sigurado nga ron nga intanto manan aga happy jay ile. Ay, kita reglado dahi ta paray. Tay talaga yan. Intaman pumasyar, ijay syudad. Gumatang aktomot iti tricycle ko, paray. Gumatang ka? Ay, ay agawa nga ron ti agkontrata. Tapno makapantay ti bagbagam. No aramatag ti sirib ko, paray. Mabait kamay, makalipas. Sirib? Ay, saan na sirib ti maaramat paray? Kinapartak nga agrap ken agarado. Masapol abuyugan iti sirib, paray. Ay, palagipan ka ata, kumpare kakat nga ron. Hanya ngay kumati ipalagip mo, paray. Di ka agar-aramid, iti may kaniwas. May mayat lang ti legal. Mapan kamay, naggaradaw, kaya nagkuliglay, to yan. Yung kabagaan, dagiti kaduam nga agsik ka, tayo kayo agsikan. Sige nga raw, tainak idabagaan. Napartak ka di mo lang, tinala makaduam nga agsik ka. Ang mga manuag marmaritis to lang tayo muda. Danag mo, dagiti sigod a makitangtangdan nga agsik ka dagijay. Nasayat, numalpas tayo. Kit mapantayo manan iti sa bali akong tratain. Asino ka di man ang tagpakontrata? Ay kita duda. Iso adarasin tayo. Tapno da tayo manan ti makaala iti ipakontrata da. Ala kung titangdan mi anang kontrata. Tanalpas mi mo ti trabaho may. Nalpas yung adagos, tata. Nagbit kayo man. Nay, kapaya mas daw ka. Napartak kami nga may nga grab kung nagaradaw basang. Kahit na kami tumanan ti alam nung magapasan ti dakilatalon niya, why? Kasla imposible analpas yun, tata. Sigud kat saan akas takapartak dagiti sigud anang kunkontrata. Ay, sa bali kami, basang. Napartak kami talaga. Alisto ko nakmanlagan. Itad ko tinagtulagan tayo a presyo. Ngam kita agpay ti trabaho yo. Sakbay nga iyawat ko man ang timay sa atalon mi, tata. Mariglado basang. Tay bayad mo nga roday. Tamapan kumit itay, titangdan dagiti kakadwak. Mabit nga rod tayo nakalaan, tata.
Nalpasyo ka din ti kontrata yu anagraap. Ay wan, Maristep. Urayin may nga ipakontrata damanan jay sumarunaw. Aduman nga ruden ati kwartayo, Maray. Bareng ano ado ti agpakontrata kini badong kaw, Maray. Talaga nga agbalin a kontraktor ni Kabadong, Maray. May mayat ko maano kontraktor kadagiti dadakla proyektaw. Amangan no panawan na kami taon dito'y kabildatan, no milyonaryo kayon taon, Maray. Ay na, Maray, adayo ama pasamak dayta. Kabildatan kami latta forever, Maristep. Ay, kuwan na, Maray. Di katawanan ti kumaarik atuyang, no pumanaw kan dito'y kabildatan. Anya ti baga ni pari badungkan ka. Inawis nak nga rod nga ing kami kano ag happy-happy. Ta naala nanti bayad ti kinontrata da. Ay, sigurado man nga ruden nga inom daytan. Eh? Once only. Na, Pagustuak mo't ani pari ba daw? Kano italang nga ingkam ag happy. na. Oh. Ay, kitaon nyo Taamangan numalabos yung mananti aginom. Awan ti nalabos nga inom. Ti importante, ket makaawid kami mutlaan. Oh, Alangan asaan kayo nga agawid, kat awan mo't sabali abalayo. iso nga rod nga ibagbagak nga agawid kami mutlaan. Saan kami? Mapukaw. Uray mabartek kami. Ay, sabali mananti papananti saritaan. Ay, kayo man laangan, taamangan no jak makapagtapal intay. Ay, day tatiw trayag. Ti ibaon na. Nangabak kayon sa iti kontrata, pare. Ay, pirmi pare. Nagbit mi rin dapat. Mas daawak, ta manulangal daw, ket naala mo titang danyaw. Dayta, tay kong kunak nga inaramat ko tuutot ko pare. Imbaga kadagiti kakadwak nga iso teramidin me. Tapno daras amalpas. Anya nga ija inarami jo ako nam. Ay kat sikreto mo't pare. San ko nga ibagbaga tapno diyo tuladan. Naa. Ay pati siyak akong parim, di mo ibaga. Ay ibagak to no madanon ti chimpo pare. Ay, Sabay nga ita. Ay, kaya't ko maamuan paray. Isumot ti aramidak ijay talon ka. Tapno nalaka amalpas no agparaepak. Talaga amalpas adagos tirare pa ma. Nukas dya teramidan tagre pare. Day, si kamot dayta balasang ko. Si kansamot ti akin talon iti kinontrata da pari badong. Ay, wan kapitana. Ngamjak kaya tinaramid da. Apay, anya ti inaramid da. Iti dom na iti igid. Makita ahusto ti panakaraep na. Ngam numapan ka iti tenga. Nagaadayumat gayam ti baet ti panagraep da. Nagadayo ti baet ti panagraep da ijay tenga kunam. Wen kapitana. Mabalin pa'y apas ngatan iti bunobon ti nagbabaetan dagiti intugkel da araep. Na, apay ngay, ay madi daras malpas ngagpaiso. Ngaminton gapasen, daras met malpas, taadayo, angem, basit met ti maapit. Jak magustuhan tinaramid da, kapitana. Ay nainteng, nagkita kami ni Berta nga akin talon, iti kinontrata da pari badong. Ay, marururod. Ha? Marururog. Apay, asino mo ti kasurun na no bilang? Isi ka? Wano ni pari ba daw? Na, apay ko maasyak ti kasurun na, kat saan mo't asyak ti ng kontrata iti talon na. Ay, aguray ka man. Apay kung makasuron na ni pari ba daw? Saan kano ngamin nga umno ti panagraep da? Itiigid kano kat husto. Ngam ijay tenga nagaadayo kano. Mabalin kano pa'y apas ngatan iti bunubon. Ay, na. Ay, isugayam adaras nalpas da. Kasta gayam, ti bagbaga ni pari badong asirib na. Ti agaadayo ti baet ti raep.
Na, Ay? ay, masuron launay ni Berta. Ay, ang mga nudinan kayat nga ipakontrata kadakwada, titalon da. Day, papanam, bigbigat, Mapanak iti balay da Berta. Nalpas ka nun kay, timpagapas da. bareng iparaop namanen at italon da kadatayaw. Isungarod ang mapanak, tapno awan ti makauna. Ning ka nga rudan, darasem tag kontrata ka numo, jay kaaruba da. Masapol ada tayo manay, timang kontrata. Tapno adamanin kwarta tayo, tuyan. Wan ba daw, nagbit tayo nga inalatitangdan tayo ang nagkontrata. Matanagan iti imbagam kadag iti kakadwam. Nga adaywan da laeng, ti panagrab da, tapno dara sa malpas. Kasanuda kumangay amaamuan, nga adayo ti baet ti panagraop may. Nagapas magaya man ti dakalatalon niya, basang. Nagapasan, nga masaan kon nga ipakontrata kada kayo, tata. Nay, apay ngay. San ka di ang nagtulagan ta iday? Asyak mo't laang timang kontrata? Balasang kaw? Imbagak ide ano na saya at ti trabaho yo, tata. Ipakontratak mo't laang, nga masaan mo't. Tatong palbilin lang ti raepyo. Apay atong palbilin ako nam, basang. Kat saan ka de, tata? Idi inasak ko ti karaepan, nagaadayumet tinagbaetan ti raep iji tenga. Apay nga dayo ako ng mic. Ay, dinamag ko dyan sa akadwayong. Kat ko na abilin mo kano, tapno daras amalpas ti kontrata yo. Sayang lang ti intangdan ko kada kayo, tata. Saor kayo at tao. Naawat mo ka din ti kontrata. Ay, saan to yan? Sino nga tatinang ibaga nga imbilin ko kano nga daywan ti raep tapno daras malpas? Di awan nga rudan ti kontrataem apagtrabahuan tayo nga agkakadwa. Dahil tangarot ti parikat. Imbag no, dapay sa baling agpakontrata. Ibagbagak nga minken kaiday. Asaan mo alaukan iti linulukaw. Di naktumo nga min tinungpal. Ay, nagmalasay. Ninamnama ka maawat ko dadya kontrata. Nagsayang nga talaga. Ay maditi agwarwaras nga ramin yung kakadwa nga akong kontrata. Anya kay dadya pare? Saan kano anasaya ti raepyo? Mayat iti igid, gim agaad dayo iti tengga. Kasta iya. No kasta, inuwaras ni Berta, tinaramid may. Ay madingamin dayjay. Isan ka di nga imbagak, adi mo lalaukan ti trabahom iti maday. Ay, day tagayam ti kung kuna masikreto. Hawa, nagpakontrata ka na kami pare. Ay dumawat ka iti dispensar ka ni Berta tapno agsubli ti panagtalag ti tao ken ka. Ibaga ma, di yun ulitin. Tapno dapay mang kontrata kada kayo. Oh, Ay, uray ka babay. Kit aramida, tapno dapay pakitang danak pare. Na, apayakas ka lang natik ula na bisukaul. Ay, mabaina ka mapandumawat iti pamakawan ka ni Berta. Ang masapol nga ramiday, tapno dapay mangtangdan ka datayaw. Day tangamen ti pagmadyan ti saan anapudno iti trabaho na. Huwin nga rod. Kababain to yan. Saan ko nga ulitan? Kunak no di da maduktalan. Ay nabadong, awan ti palimod asaan alumtaw. Ay natatabadong, saan ngamin anasaya at ti aramid mo? Madi ti mangsaor iti padam at tao. Ala sigay! Didan tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Ladies and
gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hello, Kwarog. Ay, imbag ta nakaawag ka. Ay, sumangpit ka? Saan ka manin ang makasangpit? Kaano ka sumangpit? Kanya launay ayat yar aramidem dita. Tadi ka pala sumangpit. Sige nga rod. Bye. Apay aya, kanayon mo adagdagan as sumangpat ni Kwarog. Awan nga rod sumak daw. Siyak manan. Ay kat aganos ka Sumangpat matla siguro. Mga sawa siguro ijayan. Tanagbayag mat. Maiparit mo aya no kayat nanti mga sawa. Ay lumakay meten jay ka anakab. Nay, anya day tararamidam ba daw? Garamid man iti kulungan ti Manaw. Na, itaman pa'y. Kaduan kat bulos mo't ti manok dito'y kabildatan. Tumagari ka. Ipopok ko tigat kung ipopaw. Nang runa, dagita sumangbay a paabaw no agibilagak itirek. Na, anya ti kayat mo asawan. Anya asumangbay. Ako limag kalain ka day. Sa balin samot ti adda di ta utak mo ba daw? Anya kumasabali manin ako nam. Nay, naneng, anya ti aramidem di taigid ti kalsada? Imbulos ko ti ay ayam ko a Jenny Pig, nana. Mangmangan iti ruot. Jenny Peg, nungay tumaray. Naamo mat, nana. Numabsog kat alaag tayawid ko matlaang. Ay, saan ka nga agpateng nga iti kalsada? Taamangan no adda lumabas alugan. Wen, nana. Adak lang iti asidag ti Jenny Pig ko. Adda ka di kadwa ti Jenny Pig mo, balasag? Adda, nana. Insagot da kanyak dayta. Ada ijay balay abambantayan ni manang ko ti kadwana. No kasta. Sagay sa kayo iti Jenny Peg. Wen, nana. Nga may sa ti balay da. Na, apay nga damot sa bali at biyag nga adda iti unag ti kulungan ba daw? Bayama, imunag nga ro dita. Saan ka na tinilaw ng kabel? Native amin ti manok ta. Hulumo day ta nakakulaw. Ay, unay ka na yatuyang sa ukasaw. May sa ti adda manok na ahulo di tawi. Tuntunan dalaki di day ta. Apay no, da nakita da ahulo a manok, kukwadan. Sa balin samo day ta ba daw? Di ka mangiramraman ha. Anya kumamot ti pakairam-ramanam ngay. Ibulos mo day tapya. Ay, saan mo ngay bulos? Mangan iti imbilag ko ngay rek. Padasang may ibulos na makita. Mari Koreng, kaslada sapsapulam Simang pa ti bakit amanok kaw. Ngam kurang matan dagiti piyak na. Dadakkel ka din dagiti piyak na? Dadakkelan Ngam saan da pa'y unay ang makatayab. Tawan pa'y unay dut-dut da akas iti native ang napuskol ti dut-dut da. Ay, wingag paiso. No apay mo't akas jay ti hulo a manok. Saan unay anadot-dot no babasit dapay? Napananan kay dagiti daduma apyak na. Jay pa'y madadakkel. Ay mare, nangalaam ka de iti day jay a manok mo. Awan mo't nga mintikas jay a manok ditoy. Insagot ti kabagyak ang naggapu ija Mindanao. Pagasawaan nga inted na. Ita, adan piyak da. Nana, timaray jay Jenny Pig ko. Idi ada nagtaul nga aso. Ay, imbag no saan akinamat, wano tiniliw ti aso ti Jenny Pig mo. Saan kumaan, Nana? Diyak kaya takagatan ti aso ti Jenny Pig ko.
Ay, di mo ka dinasiputan tinapanan na. Basang. Saan, nana? Ngam nakitak ati maray ang nagpababae di nagtaul ti aso. Ay, ti kaasit gan abalay di tababa. Kat balay datatam abadong. Adamot aso da ijay. Amangan no kagatan na ti Jenny Pig ko, nana. Ay, padasen ta ang mapandamagan. No naisarong ti Jenny Pig mo ijay. Ala, agtudon. Sige. Aglinong tapay, tainton malpas ti tudo, sa tanto mapan ijay. Kanya dahi dyan nagdaya naglukmag iti sirok ti kulungan ti manok. Nina, nagmayat ha. Hina man ti liway. Natiliw kan basita parswa. Hina nagpintas kan. Ikabil ka man iti dakkel at angkal ti bilay. Nay, Badong. Anya day taing kabil mo iti dakkel at angkal ti bilay. Nagpintas a ni Peg. Imbag nga ikabil ko iti rabo ti lamisahan ni Jay Salas. Nagpintas ngagpayso daytan. Nangalaan. Kimlim may ti Jay sirok ti kulungan ti manok. Imbag ata saan akinamag ti asaw. Nujak na siputan akit amangan no kinamagdan ah. Na, nagpintas mo din day ta ni Peg. Handa ko makadwa na tuyang. Mayat at arakanay. Pangalaan nga tangay iti kadwana. Ang kasanungay no addamang sapaw. Ay, saan ko nga itid ah. No damang sapaw. Kukwak, tada dito'y balay. Uni ti Jenny Pig day jay ah. Jay lakit ti Jenny Pig ko day jay. Tao po! Ada kayo ka di, Apo Badong? Anya ti masapol mo, basang. Ay, kwa? Umayak man di tada kita, Apo. Ay, nagdardaras tubing asin mirip itiruangan. Hapay nga ta. Jay Jenny Pig ko day jay, Apo. Isublim kanya. Ay, kukwak na dyan ni Peg. Ginatangkaw, basang. Kukwak mat, Apo Badong. Nagtaray ngamin idikalman. Ngam nagtudo, iso asaan ko ang nasurot. Ay, sabali day ta. Ginatangkaw kung naklang aruday. Naggapwam, basag. Ijay balay da Apong Badong, nana. Nakitak ti Jenny Pig ko, ijay. Ngam kukwa na kanumat. Anya, tinagikwa na ti Jenny Pig mo. Ay, awan ka di ijay ni Marituyang. Awan mat, nana. Nilang Apong Badong ti aday, ijay. Anya ti araramidan na. Agpakpakan iti piyak iti kulungan, nana. Kat kasla nga jay piyak ni nana kuring. Ha? Ay, kat nun imari ko ring lang ti adda manok na ahulo ditoy. Magnaak to man ni jay, nana. Kitaak no irwarda ti Jenny Pig ko nga da iti lamisaan da. Nagpintas ken burburan nga uken ti adda iti igit ti kalsada. Nagmayat. Saklutag man. Nagpintas na talaga. Kasla jay makitkitak nga ubanda nga aso. Nangina siguro da ito'y. Ang adamat dito'y kalsada. Ala, kontain na kon. Sikati kasukati Jenny Pig ko, ah. Uray, tanapinpintas kamat. Wen ka, no? Ala, dilpatan na pa iti imak. Nagamo talaga. Kaikayat na. Ayan tay nangina nga ukan, Badong. Jay hybrid nga asaw. At dala di tatugaw itay. Napana lang nakitsinda, binaybay amon, tinagngina nga asaw. Naglakwak pa'y iti baboy tinggatang ko ijay. At dala yung siguro dita. Agbiro ka pa ay sakbay asumanaw ka. Apay, kaslakutaw ngaglembang. At dala ko maditatugaw, wano ditarwar. Napananangay nga agpaysaw. At dala itay ditay. Napanak lang iti panyaw.
Ang mga nubinay-bay am anakalukat tiri daw. Rimwar na. Ay na, basang. Nagpintasan day taukan mo. Wen nana, kasukat jay Jenny Pig ko anapukaw. Ay, nangingi na day taang ti Jenny Peg. Kasta ka di, nana? May mayat day to'y tanagamo. Agdilpat pa'y iti ima. Ay na, burburan. Pinggulem ti buok na di taulo na. Tapno saan amaling dan ti mata na. Inak gumatang iti pinggol na, nana. Jay na pintas a pinggol. Sige, neneng. Ay na, ad-adda pumintas day taasom no pinggulam. Adamat laangan asok. Akasukat ti Jenny Pig ko. Umayak man dito'y balayaw, Maray. Nay, itaman pa'y marikureng. Nakalagip ka man nga umay dito'y balay may. Ada nakasao nga ada kaing-ingas ti manok ko ditoy. Kitaek man, Maray. Saan nga taajay pakpakanin ni Badong ka, Maray? Adda di takulungan. Kitaek man, Maray. Dayjay ti kulungan. Ala, umay katamapan ta kitaan. Ay, intaman nga raud. Isumat nga agpaiso dagiti piyak ko dagito'y Maray. Diya man amukin ni Badong. Ingkulong na tamangan kano iti bilag na nga iray. Ay, anyan ayan ni pare Badong, Maray. Ala umlatan, Maray, tamanok mo ka nga road. Ay, alaek nga rudan, Maray. Ayan nga, dagiti piyat, ditoy, tuyang. May inala ni Mari Kuraing. Nabigbig na apyak na dagijay. Apay ngamin nga ingkulong mo, ka di mo mo't kukwa. May damot ditoy. Saan ko mga inalay di balay da? Apay, gaputaad da iti arubayam kukwa mau. Ay, kita niya pa ngay. Kasano nga'y numakitam ti kukwam nga adda iti sabali nga inaladan, kat ibagada a kukwada. Anya nga iti marikna. Awan ti kukwak amapan iti inaladan da. Saan ko ngay palubos nga umarubayan da? Kasta ko mamay tiramidin da. Apay, mabalin mo ay abilinan ti dingwan asaan amapan iti arubayan ti sabalay. Anya kadit maipaay ko, Maray. Tay kagat-gatang mi anangina nga asaw, kapitan, mapukpukaw. Kaano pa'y? Sumagmamanon ngal daw. Masaya nga nakunay, jak mo mabiru ka nun. Paingay nga itala nga ibagam. Nagbirbiro kakpay nga main, kapitan. Ngam talaga adyak masapulan. Okay pa'y laeng. Imbag no saan nga inanupan dagiti dadakkel nga asaw. Ay, sayang pa'y dayjay. Uray ko manugagangay laeng nga asaw. Angam saan mo? Hoy, sika nga ubeng. Apay nga daking ka day taukin may. Asok daytoy apong Badong. Sanak mat nga imay iji unag ti balayo tapno inalak ti aso yo. Uray saan ka nga imay na mabigbig ko nga asok day ta. Asok daytoy. Kapad padala siguro ti asom to'y asok, apong Badong. Ay, isublim ka niya day ta asok. Hindi napanak iji balayo. Nabigbig ko ti Jenny Pig ko nga adday ti balayo. Kunam ako kwam. Ita, kukwak mat daytoy, apong Badong. Apay atagi ko amtisan mo ako kwa. Apay mat nga rod at tinagikwam ti Jenny Pig ko. Apay nga rod, apong. Yeah. Nakita may timapukpukaw nga ukan may iyo ubing nga agnagan iti naneng paray. Imbagam ko mga isubli na kukwam nga agpaiso. Kunak nga itid na kanyak, ngam kuna na kukuha na kanaw. Imbis ang mabigbig kaw, di aso may. Paayabak tubing tagsango kayo iti barangay hall. Ay, wan man paray. Ibaga nakidin nga aso na. Idinto ta aso may dayay. Bala, paayabak ti ubing. Itatada kayong dito barangay hall, damagakan ka basang. Asom ka di ta sinaklot mo. Asok, tasaklot kukot nga rod, kapitan. Kasano ako na ni apong Badong nga aso na katadamat kanya. Ay,
Amangan mat no inalamot iji balay da dayta nga asaw. Sa anak matanap na pa ni Jabalayda, Kapitan? Pare, saan mat kano anap-napan iji balayaw? Nga mabigbig ka nga di aso mi dayta, pare. Ah, Di nakitak anak pababa ti Jenny Pig ko iji balayo. Napanak, kat aday jay anak kitak. Ay, Imbagak a Jenny Pig ko tim parabaw mo iti lamisan yo. Kat ko na makukwam. Saan ko nga inala, uray mabigbig ko ako kwak. ay, Ita, tuy asok, ti ala manon? ay, kanya dayta nga inaramin mo pare. Tinagikwam ti ginipig na. Ita alaang manan dayta asaw. Insurom ngamin ti ubing ti saan nga umnaw. Ay maday, timang tagi ko iti di nakukwa. ngam pare, podno ako kwami ti asaw. Ay numampay kukwam. Insublim kumamit ati ginipig tapno isubli na mati asaw akukwam. Salbag ka ba dong? No saan mo nga impakita iti ubing ti mading aramid mo, di nakakumatinulan. Nangingina jay asaw ngam jay ginipig. Ay, madigayam ti mang loko iti ubeng. Nalaing gayam amang tulad. Ay, babawi ka. Saan to na maulay, tuyan? Ay, tatabadong, madingamin ti aramid mo. Saan mo atagikuan ti saan mo ako kwa? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Furchi Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Di MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami. Iting kay ladies and gentlemen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan ka di pa ni Kwarog, pare. Ay awan. Apay ada iyawis mo kuma. Ay, wala pare. Adamanan ragragsak, apapanantaya. Oh! Ay, anya nga dayta, pare. Agsasaruno akasangay, pare. Ay, ta. Barkadak amay nagiti agkasangay. Awisin ka, tamapanta. Mga no ada yumit. Ah, ay saan? Asidaglaang pare. Mala, intag palays, taginuray ta ditaw. Sa dinuman ng tipapanam, palwang. At dating darak akasangay. Kahit kano ka ba ng asumangpag, basta pumanaw ka. Saan ko nga amo, no kaano ka asumangpag. Ay kat simangpait ko ng tulatan ano dakon. Pumanaw ka iti lunays, agawid ka iti sumaruno alunays. Anya ti klase mataaw. Ay di ka kaagyaman. Taday tabagim lang ti ilutwam. Mang mga anak may ti papanak. Kahit kasano ti trabaho kan ti dingwam, siya ka di amin ang ti mga sikasaw. Enteng, Ah, apay nagpalas ka. Papanam ka, day. ay, inawis na ti paribadong ta ada agkasangay aparkada na. Ay, pag-aayat mo launay ang makikuykuyog ka ni Pari Badong. Apay, nalipata maun anak karo ti palwang na. Di na matanggal ti sakak. No kayat ko ti agawid, di agawid ak. Isunga no adda ni Kwarog, jak kayat ang makikuyog ka ni Pari Badong. Ta isungsong na nga agpalwang. Ay may samot ni Kwarog. Palwang mat da jay. Kaano pa ila jay ipapanaw nang di mo la sumangpitahin. Ay kat sumangpet to ah. Ay, liklikam kit diti kanayo na makikuyog ka ni Pari Badong. Eh, makikuyog ak ano, adapas kan nga yawis na. Agawid ak matlag. Kaduan samot ni Kapitan ni Badong Kumaray. Isumati ko na akadwana, tadda ka no pasken na papananda. Kas labing raw ni Badong. Nalaing ama kaangot no sa dino ti ayan ti pasken. Huwon nga ron ah.
Ay, ngam, unay matan tinangyari gam kan ni Pari Badong. Makapasuron ngamin maray. Sana bali amapan no agawid kalpasan ti Pasken. Angam saan magtamapan pa iti sa bali manan. Ay, dayta ang agpaiso ti Made. Siyak ti kakaasi amang taming kadagiti dingwon may. Ay, nukas talaang ni Inteng. Ay, mabalunot adina oras Ay, una yan. Apay Maray, saan pa'y asimangpet ni Pari Badong? Ay, awan pa'y ngarud maray. Loko Pari Badong. Ay amangan mo't no nagbati, ijay na pananda. Ay, Marituyang, ikaman ngamin iti pakadidigraan na. Kasanaw ka naturay mo ngamin ni Badong ko maray. Ay, no siyak, uray babae ak, no saan nga umno ti aramid ti asawak, ay, kamatak iti balunat. Nasing puta ngaming ka, iso aglablabas. Wen ang gundawayan mat ni Pari Badong ti kinaanus mo. Nanatuyang, Hmm. nakitak ni Kabadong ijaigid tiwaig ang nakaidda. Nabasbas sa amin akawis na. Anya, ay nabartek man siguro. Mga nunapan nagdigos manin ijay waeg. Kas jay kat ti aramid na. Nairwa man amamagaan ti kawus na itibagina. Diyo ka di mapan kitaan, nana? Agawid to ano mausawan. No ammo na tinagnaan na anapan. Ammo na nga rud magtipagnaan na nga agawid. Ay una yan, nana. Kasjay kadilatan asumangpet to no kayat na. Nabayaga nakasta ti aramid na. Uray anya ti bagbaga. Saan adumngag? Imbag ata saan nga sakit iti kasjay nga aramid na, nana. Ay nairwamon at ibagina. No daddo maataaw. Agsakit da. Ngam ni ba daw? Saan? Kaslalalat tinuang ti kudil na. Naandor. Kasla na yatang ijaigid tiwaig, nana. Ay katinyatang na at ibagbagina. Naggapukan samot ni Tabalay da Marituya ang balasang ko. Ay wan kapitana. Nakitak ngamin ni Tata Badong ijaigid tiwaig ang nakaidda. Nabasbasa. Nabartagsa. Kahit anya nga itikunan ni Marituyang. Agawid to kanuno mausawan, kapitana. Panagkitak ka ni Tata Badong kasla na yatang ijaigid tiwaig, kapitana. Unay matanday taatang ako nam. Wen kapitana, nabasbasa ijay. Nagpatpat nagsamot ijay, kasla atang ako na. Ay, kaasipay ni Marituyang. Ay, nakaro ti kinapaluwang ni Pari Badong nga asawa na. Imbag ata na anusan ni Nana Tuyang, kapitana. Ay, saan mo't akas jay ide? Kadagito'y laeng. Iso asika, inton makiasawa ka. Kita, tajay saan ang mamartek ti pakiasawaam. Tapno awan to ti pagproblemaam. Adagar aram kanyak anataer. Ngam saan akayat datatang tamamartag ka no. Sabay nagtaer, kapitana. Balasang ko. Di nakamabiyag ti taer no mamartek mo't. Agpili ka iti saan ang mamartek. Imbagken ka at adakan, kapitan. Ni ba daw, jak amaw no nakaisadsadan na asuli ti lubong. Apay awan pa ay. Awan pa'y kapitan. Bagbagaan nyo man kitday, takisayan na ti kinapaluweng na. Kasano nga dagiti dingon niya? Sikan, ti mga asikasaw. Kasino pa'y nga'y kapitan. Ay. Imbag jay baka at auray saan nga ipalinaw. Ngam jay nuang nga'y, mas dua no saan nga ipalinaw. Kaasikan ano kasta? Ay sige ta kasaritak to ba ni Pari Badong. Alaman kapitan, bareng denggen na ka. Ibilang ko adakkel nga utang ko na imbag anakam numapagbaliw mo. Ay imbag ta nasabat ka. Ay anya ta itsura mon. Nagdulpet ka.
Ngilaw laang ti mayat nga umasidagkan ka. Imbag, ta mayat ni Maribanang nga umasidag king ka. Ha? At agangkit ka pa'y gayam, pare. Angkit, kit no awan. Eh. Ay na, ay aguya ka iti ang dun mo. Eh. Nagkaro. Apay, di mo makita asur-surutan nakatinghilaw. Ibaga mo noon niya ti ibagang pare. Ha! Di ka manaktak, itipag na. Ay agure ka man. Nujak ag kamalay paray. Lunes idipi manaw ka ijay balayaw. Isabay, lunes mo't ita. Isaw nga agawid akan. Ha? Ay agasuman. Makalawas adi ka nagawawid. Amok pa yun nga pare. Iswa kunak adi ka manaktak. Tapno makaawid akan. Sa balin samot tinagawidam dun palwang. Day, agpada kayo, may kinig kapitan nga agang kay. Bagay na da kayo ti agkabalay. Ay, nasaysaya atin. Nuda kami tagkabalay. Ngam ti makikabalay iti na ang dod at taaw. Hay, anyang iday taangot mo. Ngilngilawang ka. Ay, makaalis ka. Yat adayom ti agang kay. Ing kakidi agdigos. Kanlaba man day tabadom. Ang dod. Ay, maturog pa eh. Napuyatan na. Ay, saan ka ama panijay kwartaw? Ay, aguray tao mo na ak. Pa dinardaras mo ti mo na dita kwartaw. Tolbakak. Tapno saan ka maturog ijay? Ing ka ijay papag ijay sirok ti mangga. Nakaang dod ka, ha? Umang dod ti ap-ap ti katray. Sinalbag ka ang dod. Ay na, amom na natuyang. Nakita kaya ang nakalugan ni Tata Badong iti tricycle. Manan, napanakla si Mac daw. Nagpukaw manan ni Badong. Ay, inak man laila kung ti baka may. Idipositok ijay bangkaw ti paglakwa. Ay na, adakan ka dahita, nanatoyang. Di na kamitla tultulungan ni Tata Badong. Ngaruda, marigatanak nga mingkat ang mga sikaso iti baka kunwang. Saan ko ang mabalin nga ilako pa itinuang taawan pagaradaw? Ay sus, sigurado, agbalaw ni Tata Badong no awanton ti baka. Taadan iti bangko, ti bayad na. Makapasuron nga may ti aramid na. Siya malami na. Ay, Nay, apa yun nana? Naka-jacket kayo kat nagpudot ti panawan. ay malami na nga rudbasang. Naglaba ak kalpasan ang nagpalinong ak itinwang idikalman. Banugyo daytan nana. Agin na kayo. Kan nagtumar kayo iti agas. Ay wan balasang kaw. Uray madmad iti bagay kapilitan asumang atak ijay turaw ta ijay ti ayan tinwang may. Ibaon yun ni Tata Badong nana. Kasano nga ibaon ko, kat awan mo ditoy. Diyak mo no sa di naman ang tinapanan na. Nagmalas kayo matan ka ni Tata Badong. Idinto ta nagasat mat kada kayo. Ay, jak kayat ti mamartag akas ka ni Tata Badong. Saan lang amang martek ni Tatam Abadong. Talaga nga adik iti arak. Saan nga agbyag no awan arak. Ay, Nana, masakit kan samot. malami na nga rudbasan. Gumatangak man kit de iti agas. Amangan nuga po iti bambannog mo daytan, Nana. Agi na nakamot ngamin, Sana bali, nalakom samot tan ba kayo. Ay, wan basang. Mala, gumatangak man nga rod iti agas tag tumarak. Tasakon to iturog. Sige, Nana. Ay, kalpasat ti panagtumaryo, maturog kayo tapno makaina na kayo. Oh, adto yun ti agas, Nana. Nagyaman na, tiryang. Sige, tamapanak kaun basang. Ay, basang. Ni Marituyang samot di kapampanaw na. Ay, naka-jacket, mate. Ay, wan, nanabanang. Imay gimatang iti agas. Agurigor ngamin. Ay, awan man siguro ni Pari Badong. Ay, kasanun ngay tinwang da.
Jak amo nana. Ay, palwang sa ngamin ni Tata Badong. Ay, wen, balasang ko. Iso abagay na tinagan, abadong palwang. Inton sumangpet. Awan, tay baka na. Kan imbang kumatan ni Nana Tuyang, tinaglakwan na. Ay, nalabas nga agpaiso ni Pari Badong. Ay, linuton sa matan ti arak ti utak na. Siguro na banang. Agbabawin to dayjay, no adda madi nga ibunga ti aramidan na. Ika nagsangsangi. Nakailala, day tulwa. Tata Badong, Ha? ni Nana Tuyang, aggurigor, agawid kayo kuman. Nangibagaking ka nga gurigar. Nakita ka na pangimatang iti agas na, tata. Natibkar, ti kudel day tatuyang kaw. Kasla karag. Uray kong taram, lumagtupay lang ah. Ngam agsakit, tata. Kaasimot. Agawid kayo, tamapan nyo kitaan. Uray makita. Sa anak mo nga agas, tapno maagasak, basa. Ngam awan kadwa na ijabalayo, tata. Ay, hawanan tayo nuwang may kapitan. Ay, hawanan na talaga. Isa din tinagturungan na tabirukan tayo. Ibaga ka nagitita nun. Ay, ang bugbog south. Ha! Nabilag ngamin, kapitan. Kasanaw, nakaturog at tanasakit ti ulaw ka. Ay, aguray ka maray. Ayan tinuang yung. At dahi jay talaw na. Inwayway ko ijay. Impagaw at ko itilinaw ngam na ipuli, Paul. Di na nagaw at tilinaw. Ay, Nas doon tinuang yung. ay basol ni badong daytaw. Ha? Iparik na kwa na ti sakit tinakam ka. Ay, talagang agpungtot ka. Talaga makapungtot ak kapitan. Uy. No kumasaan apalwang adayo akas jay tinapasamak itinuang may. Nakitak ni Tata Badong ijaigit ti kalsada, nana. Nakaturog manan ijay. Sa dinaw nga igid ti kalsada basang. Iti asidag ti balay da tata si mo, nana. Aguray man tayo nakalaon ti tali tinuang may. Ha? Apay ti talitinwang yaw, nana. Italik ni Badong. Tapno marik na tinarik na tinuang idinabilag. Irakad yun ni Tata Badong, nana. Una, tapno maikan iti leksyon. No saan nga ikan iti leksyon? Saan nga agnakaw? Nakaturog nga agpaiso ga po iti barteg na tilaklakayan apalwang. Ay aguray ka man tay rakad kaw. Baludak ti imakinsa ka na. Huston taw no makareng. Ang mga numadaksan kayo iti aramidan yun, nana. Ikaklang iti leksyon. Ukar-karak tumulang basang. Kasano nga rod nga agnakam no saan aparamanan? Nga may parit samot dayta, nana. Ay na mabiit laeng basang. Saan nga agnanayon ang mairakid? Dandanin mainitan gito'y. Taglig sayan tinay. Ay no, adadanag ko iti aramidan yun, nana. Awan mo't ti umaya pulis ditaw. Ikaklang iti pagnakman na kunakmag. Apa yan? Nagpudo dito ayang kaw. Ay, Nasaya, tanakariin kan, palwang. apa yan nakarakadak dito nagpudot. Tapno marik nam tinarik na tinuang sakbay anas daw ke natay. Anye, natay tinwang. Una, nagguri-gura nga bain, kat saan ko si kasaw. Ita, awanan tinuang ta. Adakan ka, no ipapartim tinuang, wanuan niya ti aramidam. Ay, ukar-karan na dito yan. Nagpudot. Kasta siguro ti panagpakpakaasi tinuang anabilag. Angam awan kamet amang ipalinaw. Iso aditammet amabilag.
Uray makiing ka dita. Awan mo la sir-survive. Ay, pangasim to yang. Warkaran na ko nata ni nagpudaw. Sige Kay nakibaga kinli kapitan tao may nakaukarkaran no kaya na. Ngam no siya. Makaukarkar mo ditam. Ay, pangasim matuyang. Hindi nakpanawan ditoy. Nagpudaw. Ay, pakawan na Saan na maulay, tuyang? Ay natatabadong. Napapungtot mo ni Nana Toyang. Tano saan ka kumaapalwang? Saan kumaanatay kinuang mo? Ngamsakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Jerry Saribay. Dita kakadiran kabugaw Ilocosur. Agan-anad ka dita sir, tanapudot ti panawan. Hala si Jay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Putleri. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kayo ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, sino ti kasasaum iti cellphone mo? Ay, ni Kwarog, saan pa'y kano ang makasangpay? Ay, ada siguro pa ka kumikuman na. Iso asaan ang makasangpay? Noan niya nga tamot, pakakumikuman na. Awan pa'y maibaon nga, pastor itinwang. Ay, maragsakan mo't ni Badong, no saan ang makasangpat ni Kwarog. Ta iso, ti mangipasada iti tricycle na. Unan niya. Isugayam ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog. Na, apay an naragsakan ka? No iso ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog? Si Kamot? Saan mo't? Asino ti kinasaom iti cellphone mo tanagdardaras ka nagrubwa. Pasahero, timawag. Agluganda ka na. Imbag man tada number mo kadagita pasaheros. Ay, naira na lang mo ta. No adda may lugan kaw. Kit itad kaw, tinambar kaw, tawagan da, no kaya da kapag luganan. Kasyay. Mala, gumatang kanto nga rod iti si daan ta inton aldaw. Jak agluton tamapanak ijay bangkag. Adupay mga min, diyan na po'y ijay kaldiraw. Malaway. Sige, tinakan. Na, mapankan ngam di mo pa'y inibusti ka pa Apay adapay aya. Sige, tarub ubag. Tasayang. Sakbay mapana. Ay, nasayata dakan pare. Makapantay di kunkunak Aristobar. Ijay ili ka dito, jay paray. Ije igid. Nagpipintas dagita servidura da ko naman. Ay, sus. Pag mayatan ti adda tricycle na nga aramatin pare Nalipatak pa asikat ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog. Nusan ngayon palagip ni Banang. Iso ngay nawagan nak nga da papalanta paray. Yes! Kumpare gusto gider. Friends forever ko naman. Ay na. Day taman tayo kunada partners in happiness. Intagarod ag happy-happy. Anya ka diti order yo, tatang. Di nakawawagan iti tata. Kapitan ko nam kanya. Ken siyak mate ni driver baday. Kunambot kanya. Sa nabagay day tatang. Anya ka ron ti order yo, kapitan ken driver. Anya ti specialty yo dito, Miss Beautiful. Pinapaitan abaka, kapitan. Di kang hinaan nga arak, katay nabayag atapay. Asus! Naimas day dya klase ti tapay. Ay, ada tapo yun dito, Miss. Isu ti kaadwan nga order da dito'y kapitan. Tapay ken pinapaitan. Ay,
Dahil tangarunod ti order mi. Aldawan ngem awan pay mo dahi abadong. Ay, awan opisina ita. Ang awan mo't ni Enteng. Ay, napanan nga tanday dya at tao. Ay, rimwarman nga tan adi nagpakpakada kanyak. Ni badong kumat, imbagak agumatang ijay ilay iti si daan bay. Ta saan akon nga agluto, takagap-gapok lang ijay bangkag. Ay, kayat mo asawan Maray. Orayam ti isang put na asidaan yaw. Day tatimbagakan kwa na, tanapana nga rod ijay bangkag, Maray. Saan nga ta? Nga adda na pananda Enteng kan badong? Nalabit akasta, Maray. Ay, naimas ti tapay. Pati pinapaitan na imas may titimpla na. Agawin na ka di. Maulawan ti kararwak. Ay, sigaman paray. Kabalak pa may ti ang maniha. Inta, karuday. Nuday tati kayat mo. Ay, napsuga. Ay, uray siya mo paray. Nagsuga. So nga agawin ta kiting. Inta maturaw. Sigurado nga. Agbaner berti urok no kasta. Ay, laki dia paray. Nabsog ti boksay. Isa mayat ti turaw. Ya, makapasadan no kastoy paray. Umaitan ko manan mo. Awan ti ubra. Awan opisina yung barangay hall paray. Mada opisina ta. Dito yung restaurant. Ay, banta dyan servidora ta. Bayad ta. Ay, tay cheat me, Miss Beautiful. Day ta nakasurat di tabasit a papel, kapitan. Ay, baga mo. Saan ko nakita ang papel? Sa ngaribaw, kapitan. Ay, sa ngaribok. Dahil tati sa ngaribok na. Keep the change. Keep the change. Awan mabariyam, kapitan. Ay, next time tungaron mo. May kami tumanin. Umay kayon tungarudmanan, kapitan. I promise. We will go back here. Naimas di papaitan kan tapoy yun. Ayan timpagatang ko amasida. Malumaon, anyat urasan. Ay, kat kasla mo lang oras si di kalma na. Ayan timasida kunak tamabisina kaun. Nabartag kang saan kamot nga agat arak. Sana mga mininom mi di arak. Isa sana nga agat arak. Apay nga rod nabartag ka. Ay, diyan ka mo. Sana ka na bartag. Mala, ina maturugan. Tamno may kat, di bartag ko ako na. Ay sinalbag. Ha? Awan ginatang mo amasida. Kat naggapuak pa ije bangkag. Ha? Inak man la gumatangan iti corn beef. Sana ka nung agat arak. Ay, mayat man gayam titapay. Ay, basang lakwan nakman iti corn beef. Taawan mo't insangput ni badung ko amasida. Ha? Nabarte nga main. Nagloko mo't tanday ta badong. Nagpagatang ka ngam di nakagayam inggatangan, nana. Masuro na nga raw. Ti pagsidaawa. Saan mo't anasanger ti angot na? Saan nga agat ara? Ngam nabartag. Ha? Arak laang mati amok ang makabartag, nana. Ngarod tano mabartag ni badungkaw. Nagsanger ti angot na. Ngam ita, saan ba? Imposible day ta, Nabartag, asaan nga agat arak? Masapol ngagsarita kami itinalapat inton mausawan. Anya nga taaya tinakabartekan na. Naggap-gapwam aya, Inteng. Tadi ka pa'y nagpakada. Nabartag kan samay. Alangan nga ipakada ka mapaanak Jeris. Tubar nga yan tinapintas a servidora. Na, anya ti iday-daya mudom mo. Ay, maturog. Oops. Ay, mabit lang, Inteng.
Nabartag ka ngam saan mo't anasang ti angot mo? Kasano ko man nabartak kat sa anak mo't nga imininom iti arak. Oh, Saan mo't nga agat arak nga agpaiso? oh, Saan anasanger? oh. Agam, ay, apay ngay anabartag ti itsuram? Makaturturog ak. Napanan. Kadwa na nga ta ni Pari Badong. Maray, ada ka din ni Badong mo? Addan maray, ngem mas daawak ta nabartag, ngem saan anasanger nga agat arak. Ay, uray ni Inteng. Nabartag ngam saan anasanger. Iso amas da awak mo. Na, anya nga ta tinakabartakan da. Ay, ingkaman kita ang dagiti bulsana. Ken sa upem no anya ti angot na. Kastamot ti aramidak kan Inteng. Taapay maray, apay akita pay ti bulsana. Ay, amangan mo't no nabartak da iti maiparit a droga. Ha? Ay sige maray, inangarudan. Amangan kit dino nagaramat dang agpaysaw. Apay asaan da anasangang. Na, awan mo't ti makitak akarkar na dito'y bulsa ni Badong. Daytoy laeng mauwali na. Angam, apay ngay nga awan tinapasadaan na. Anya tira aramitan. Sa upam sa mo tingiwat ko Anya ti ininom mo, taapay asaan ka nasangar. Apay aya, tininom ka. Danom, tininom ka. Makabartag ayamot ti danom. Kano nabartag ka si Mangpag. Kat sa anak mo tanabartag, kunak lang harudan. Adda sa bali nga angot mo, ngamjak amon no anya da ita. Mamati ka kadiitan, at sa anak ngay minom iti arak. Anya nga rod ti ininom mo ang nakabartag kam, abaer. Awan kunak lang harudan. Awan mo tinakitak iti bulsa ni Badungkaw, no saan laeng ati wallet na nga awan karga na akwarta maray. Amukon no anya ti ininom da. Imbaga nakadikan ka ti ininom da maray. Ay saan? Ang idisinay up ko, wenno inangot ko tingiwat na idinakaturog. Agat tapoy may. Kasta ka day, na sa dino nga tangay tinapananda na ginuman iti tapoy ako nam. Ay, day tati saan ko nga amo, Mare. Nalabit akabarbaro apaginuman. Sa dino nga tangay day ta pag-iinuman. Ay, awagak man dagiti gagayam ko. Taagda magakman kadakwada. Hello, friend. Ay, adda ka di ammom apaginuman nga agi sa serve iti tapay di ta ilay. Ha? Kabarbaro aresto barko nam. Adda tapoy da, friend. Kasta ka day. Ay na, agyaman ak iti impormasyon nga impaay mo. Sige nga, Rod. Bye! Adda ka no kabarbaro aresto bar ijay ilay, Mare. Agi sa serve da iti tapoy. No kasta, mapanda iti resto bar. Anya pa'y ngay no di kasta. Ay, agpaisuro akman iti makaamong agaramid iti tapoy. Ta imbes ang mapandagumatang iti tapoy iti resto bar, syaklaangan ti paggatangan da. Alaman nga rod maray, uray siya mo ti serbidura. Ay, wain Maray, duwata a serbidora da. Amangan no nangina pa'y tilako da at tapoy ijay. Win ka no nga Rod, Maray. Talaga, anangina. No kasta maray, napan ka iti ayan tigayim ma. Ay, wan. Nagpaisuro ak nga garamid iti tapoy. Ay, nalaka mo ilagayam. Tanasumo mo nga minin da kapitan ken Badong ti mapan gumatang iti nangina at tapoy iti may sa aresto bar ijay ilay.
Amangan no saan lang at tapoy ti gagara da ijay, maray. Anya ti kayat mo asawan, Maray. Nadamag ko ang napipintas kanuka dagiti serbidura da ijay. Anya? Ay, panagkunak. Dagijay serbedora nga agpaisaw ti gaggagaraan da ijay. Diyak amo amaray, ngamday tamot tinadamag kaw. Maray, adda ka di putik, wano dakkel agarapon mo. Apay maray, Agarami dakon iti tapoy. Imbag lang nga iso ti inuman dagiti asawa ta. Sige maray, birukak man jay dakkalagarapon kaw, taiyag ko ijay balayaw. Takita mano kasano ti panagaramid mo iti tapoy. Ay won, Maray. Yapoy ko pa'y ti bagas nga aramidan ta atapay. Ay huston to numalutaw, iyag kunto ti dakkel agarapon. Sige, Maray. Saan nga minkat nga umanay tay may sa agarapon ka? Alangarod maray, taugasak pa'y ti garapon, tanabayag asaan anausar. Aday ta, naikargatan iti dadakkel agarapon ti binubudan ta nga innapoy. Kahit inton agtubog dayta, sagatan ti danom na maray. Wen, Maray. Kat kabayatan abu may bayag di tagarapon, uming-ingal mo't. Ikabil iti butay, mabalinan nga inuman. Ay wen Maray. Kasla araken. Ngem, saan anasanger ti angot na? Ala maray, tainton danda ni mabalinan. Siputan ta da kapitan ken badung ko, numapandamanen iti nasao aresto bar. Ay talaga akas ta ti aramiden ta, Maray. Imbag pa'y jay duwata ang mga la iti kwartada, ngam ti ipanda ijay resto bar. Ngaruda, lalakay dan, ngam nausem da pa'y laang, amapan iti resto bar. Mas daw danto no makita data ijay. Di daam mo asip-siputan ta ida. Dandanitan iti resto bar, napagsyatan iti tapoy. Sino nga tati sumarsaruno at tricycle panay? Nagpartak, nagpataray. Sus, pinuburti ka na tan. Ha! Ay, nagsatong iti sangot agad. Yay. Dabanang kan marituyang di bima ba? Ha! Ay, sus. Agwelta kayon, taagawid tayo. Ay, Ay, sus. sus. Ay, apay nga da kayo dito eh. Amumay, amapan kayo manan iti resto bar, ngaglaklako iti tapoy. Kasano nga muda ngay paray? Imbagam ka day. Ita, taadda tayon dito'y balay. Irwaryo ti kwarta nga igatang yo kuma iti tapay. Taagrenag kayo iti tapay dito'y balay. Nalaklakapay. Ay, apay ada tapoy dito'y balay banang. Adda. Ay, Iso nga irwar mo ti kwartam, taitad mo kanya. ha! Marituyag, ingkamot alaan ti tapay nga insagana ta. Areglado maray, tauray agsasala tayo pa'y iti lambada, kabayatan nga uminom tayo, ngam timapan kayo pa'y laang ijay resto bar. True. Kuha. Tay kwarta inteng. Dito na kayo sa bahay na uminom, Ay. taagarami daktumanan. Saan kat nga ijay kayo resto bar? Ha! Ay. Laklakayan kayo! Sige. Itad ko ti gatang may kuma iti tapoy. Amom gaya mo ti agaramid. Ay, Kapitan Kantata Badong. Dagiti lan lakay akas kada kayo saanen arumbang amapan iti resto bar. Tanumabartek kayo amangan numaisagmak kayo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.